te whatala whātui lau whawhunga angale ne tū lau leaso, ala mai o nisini o tātou report i o mwhaina tū whāta Cielo Radio Samoa mō lau whawhunga anga. Ama tātou ila so mō iuni o le tausanga nei lu o ono, o le awa ai le iai o se suinga fau i le whaatino ai o tālo sanga mō visa o lufale a New Zealand o lo iai le teimi nei. E pei ona iai mo le tele o tausanga sa whaatino lava le tu ina atu e tangata o lātou tālo sanga tusia po o pepa whaatumu po le manually lodged documents. Ai pei tai o le o whaamanino le ofiso o whamlanga inga o le ama whai ona whaatino le tele o tālo sanga i lungo le interneti po le online. O se tasi leo i tu ua whaalawa i tele ai le au nanga ai mesel pol kalame le ofiso o tā ua o le Our Future Services Program. Na amata whaatino mai ina ia whaawhaingo fie le whaia o tālo sanga mō visa ulfale a tangata taito tasi. Mai amata atu le masina fōu le a whaasino sao le tangata le tū lau po le online platform e amata whaia ai loa le whaatumuino o whaamaumaunga e se ese e peiona moomia mo le mawai o visa ulfale. Ma wele nei whaasisinanga me le ofiso whamlanga inga o le nei whainga o le ama tele ina fiai visa i la tō o lo whaulu tālo sanga mō ni visa a inga. Po le vaenga o ta o le family related temporary visas. Ino le a o fiai visa o fale moe o lo i tutono le atunu o moa o onga po student visa, visa whainga luenga po le working visa, ai mo visa siasi e a fiai partner of a worker visa, po le visa lea mo a inga po taito lua i lato o lo ngā lulue tutono New Zealand i lalo o le visa whainga luenga. Ma le to lua o se tangata lo i ai tutono New Zealand moa o onga. Whamanino le ofiso whamalanga inga New Zealand po le Immigration New Zealand. Mo e wa mai ona tu ina atu tarasanga whaonga ai awala tuwai. E le se tu langa i whaapole inai. O lo o whaa wa wina pēr le iloilo ina i le taimi nei. Tāua e sui o le au nanga le nei whainga fō le atu i titi ai le taimi whaatai tani mo le maua ai o se tani i visa. Le ngātai lea ai o le a tili whaalele ai tu langa fisota ingo le au nanga. Ma e o lo tarasanga atu i vaenga lo mōmia i fiso swani. Whailoa le au nanga o le a fōi whainga fōu o le ai ma se vaenga o ta o le Identity Document Reader Technology o lona winga o le ama whai ona sa ili pe scanner tu si whalau ma wha amaumaunga tangata o nā aru sa o leo wha amaumaunga anga i le tarusanga na i lo le tautā pe tu si ilalo e tu i titi ai ni sasi mani vaenga e se se. Whamanino e le Immigration New Zealand o le ato e maua mai i se taimi o luma ni si o whamtalanga e tu sai mai e suinga fōu. A o whianga iai pēr le ato nuu ma le lalolangi ato o mwhaafitauli ese e pe o nei ai le taunga tātelo so i fuanga o le maua luma o le swahau o ma le pensini. A o leo o tu ina mai le se li poti i le matua i awhati ai o New Zealand i whaafitauli o le ai o ni fale ma ni mea no foa le toa tele. E le tau whailo tō telo tangata o loa a fia le nem tā upu, o le iai o ni whale no nofo ma wai. Ai o leo o mai se reporti a le Community Housing Aotearoa, o whaali manino ai o lawe i tumtumungo numera whaatūlanga ina, le tō telo tangata e le o mau ni whale e maluai, po le vaenga o tā o le homelessness, ma le toe a le ai ni whale e mawhaio na ngā whatia e tangata o na tutongina. Mai tau no unga o Yesu suenga o lewu whautua ina e le whala tonga le malo, ina ia amata whausia ni whale e o atu le tolua fe le tausanga taitasi, mo le isi se fulu tausanga, o ni whale e taungo fie mga whatie tangata. Ta wale pulisilo whala tonga le Community Housing Aotearoa, po le Chief Executive ia Paul Gilbert, e mawhaite le New Zealand o na tau fia le nei whaafitauli ma le tūlai mai, ai e mo mia i sui o upu whai o malo o na tūlai e whaatino ma sa vali i wha upunga i le tauma whai e tafi e sea le nei whaafitauli ua amata solo whawha mai. Whai loa e Gilbert o le maua ai o se whale o se mea e tatau ai ma e taha ua tele o na maua le tangata e le o se mea whaavai taimi ma o lona whaanaunaunga i amata tilo le malo e awele whaamamafa i le toi whausia ai o ni whale se tele ma ngā whatia ma ia tatau o na whailo mai i to tono le paketi ale malo. Wa upu ia fue le whala tonga le fuafuanga o lo iai nei ale malo i le mawai e le to telo no fuanga ma whale e au mawai. Whaamatala le whala tonga o se fuafuanga ina le saolo na whaatinuina. Taluai e le o manui ai tangata lo mo mia whale nei. Ai lo manui ai na o ila to lo whaangai o ia fuafuanga po private landlords.
Ta ua foe le community housing Aotearoa o tangata Maori ma tangata Pasifika i o lo mawalunga ile numero o e o lo matua ia afia ile ne mta upu o le ayo ni fale eno no fuai. Whamawina i le reporti a lata lava le 2% o tangata Maori o lo whiangai male nei whawhitauli. E ui e na o le 7% o i lato nei o lo mawale numero tangata o lo au mauta tono lato nuu. Mo tangata Pasifika o lo maua silia ma le 2% le au whai o i lato o lo afia. Ai na o le 2% o i lato o lo au mau manonofo i tono New Zealand. Ta awa i le reporti o le toa telo lo afia le nei whawhitauli o tangata i lalo le 2 sanga le matutua. Ma o le lato wilua. O le whiangai ai o le toa tele ma ia whawhitauli mai le talavau o lato wola. O le a le fisilingia fo i le whaawa wai o na iai pea i lato i ia whianga. O le ua wala au le whala tonga i le malo ina ia vave whailo se fuafuanga. A ia mauti noa ia tele ni fale e fausia ma ia tanga i ni fuafuanga e au fia i tangata Maori ma tangata Pasifika. Inisio tala, o le ufa mawina nei wha maumonga ma tala whasorpito ma ta upu tautu la fono. Le avea ayo se li au kilani, maulua ia li wa molia nei lalo se tasi o tu la fono fou fato apasi el palimene ile nei vayaso. O le tu la fono o whaingoina le stalking and harassment laws. O ngayo inga o le tuli loa ina ma le whaaso e sai se tangata. Na fato apasia le nei tu la fono ele au fai tu la fono le asolu o le nei vayaso. A o le wa afia i se tasi. O le pasi ai o le nei tu la fono fo le ama fai ai le malo si anga o leo. O na tu ina atu ni sala ma mo lia fo i tangata e maua o lo o lato fai lia sol ngā tu la fono. Reporti mai le whaamsinonga o lo whaamawina ai o le o mo lia o se ali i tol suri vatau sanga le matua. Ma ua molia i lona tulitiloa ina ma le whaia o winga whaaso e saha i se tamaita. E whaapea o lona whaatino leo o whainga e au no ma le mana o ai ma se whaatanganga a le nei tamaitai. Po le vaenga o tau le charged with stalking and harassing a woman through persistent, unwanted communication. Whailo e leo o le ua molia e whaalua le leo na ia mulmuli atu il maafine. Whamawina o lo molia fo i o ia i le whaia o amionga matanga whaasanga i sia lava maafine. Na tu la i lea li i tau suriva tau sanga i lumo le whaamsinonga whaitu malo au kilani i lea so lulu. Ana ta ua le suri whaatonu po le Acting Director of Prevention, Inspector Natasha Allen, o le moli ai o le tangata o se pine whaamau leo, o le whaamalo sia leo o malu si anga leo, e sanga pui ai o tātou tangata mai la fia. Ina ia tāwhia ai ia i tu ainga ngai oinga, a o le i whaatatele ina. Whamatala le minstalo o whafueina tūlanga tau whaamsinonga po le Justice ia Paul Goldsmith, e matua i te le lawa a whianga o ia ngā ioinga i le ngata i nā whia ila ngono le tangata, ai meso le mawhau, ma o i la tolo a whia tele ai o naiti nā matamaitai whapea nei whanau. Whamawina e o tu lava le 5 tau sanga le whaasalanga o le nei tūla whunafou pe a whaamaonia. Mai tala mulmuli u whamonia mai nei le apa to le New Zealand Rugby e tu atu le tau au fisoswani le awa le moana Pasifika e ala i ana tamata alo. Whamawina o le fisoswani o le awa ai ale tutongi ina le lakapi New Zealand o tamata alo le moana Pasifika se ia pa i ale whai ungo le masino Iulai. A o tamawhai pel kalapu e sa ili fofo i tu langa pangatia ua iai nei. Ta ua le nei la asanga wa nga i ai le whaalaputonga New Zealand i le mai ai le o fuafuanga le wha maapu le kalapu laka pile nei vai aso. A o lumana i ai fo ilana ta alonga mulmuli i lalo le pūlenga lo i ai. E peo na tāpena tu ai le ta alonga ma le au a le Brumbies i Canberra. Whaalia le whaia onga ulu a le au ia whaalongo tana umanga o se tala fia ma o se tala o batalia ma le anganga whaafetai e tamata alo whaapela na pūlenga o le fisosoni atu leo le whaaraputonga laka pia New Zealand. E ui e le o mautonu le tūlanga lo iai le moana Pasifika. Whamanino e umanga e ui ua na o sina taimi pupuu ai o se tala ua matua itali sa paia e tamata alo i le mawhai o na mawai o se fisosoni mo i lātou ma o lātou ainga mafuafuanga. I le taimi nei o lo o maua le whaia pēo whaatanoanga i ni tau mawhainga e whaatu mawina ai le kalapu. O le tasi o tarasanga o lo a whia le vaenga o ta ua le Kanaloa Consortium e peo na maauai o e o lo iai so o tanga ma sui tuai a le All Blacks e peo Jerome Kaino ma Joe Rokotoko. Whaamanino e le Kanaloa Consortium ma le asosio tangata ta alo lakapi o le Pasifika po le Pacific Rugby Players Association
O lo whaasolo pia whaatalanuanga ma o le a maua se tali I se taimi le o toi mamao. Tato reporti nang whena tu whaatasia lo Radio Samoa mo le nei tu lao le aso whaaftai whaafonga mai tau whaasoifua.